spalování. Mnohonárodní síly KFOR se tak již podruhé chtě nechtě staly aktéry etnické čistky. 100 metara iza KFOR-ovih zgrada, iza punkta KFOR-ov, sat i po je maltene ratovalo sa Albancima. Ovi nisu prešli tih 100 metara, sam pitao to New York. Pa vi ne znate šta se desilo, pa i u New Yorku biste došli za sat i po. 87 kuća, to nisu romske kuće u smislu mahala. Jedna je kuća bila 560 kvadrata, druge nijedna manja od 200 kvadrata, to su bili bogati ljudi, obrazovani, imućni. Oni sigurno nisu Srbi. Zašto ste njih zapalili? Držali su ih posle Francuzi pod šatorima, nisu dali ženama da izađu da se porode, nego su morale da se porađaju pod šatorima. 17. i 18. kad je bilo, tu su pucali preko brda, tu. Kad su pucali, ja sam isti javio, telefonom odavde, zvao, došli su ovde. S njima sam poslao na licu mesta. Uverili su se, kad su pucali rafali tamo, oni reflektorom, ne važi, reko to, ne važi. Sklonite se. Kad su se oni sklonili sa svetlom, ponovo je počeo pucanj. Ja kažem, jel ovo? Kaže, da. Ja kažem, pucaj sad tamo. Kaže, ne smem. Pa onda, što nosiš oružje? Ko ne smeš, daj mene. Kaže, ne smem. Pa onda šta? Šta? Treba se branim sa sekirom, sa vilom. Javier Solana ještě jako generální sekretář NATO podepsal aktivační rozkaz k bombardování Jugoslávie. V nové funkci komisaře pro evropskou bezpečnost navštívil Kosovo. Kuda ćemo? 5 godina želim tu da ostane gde sam rođena. Na svojoj zemlji. Nikome ništa ne radi. Svako veče naši ljudi bez oružja čuvaju nas, žene, decu. Kako da se sačuvamo? Možemo li? Ima li nade da međunarodna zajednica nešto za nas uradi? Takto vypadalo srbské osídlení Kosova před bombardováním. A tak vypadal stav na začátku okupace. Srbové se ale začali vracet a to se albánským extremistům nelíbilo. Zorganizovali pogrom a za asistence KFOR dosáhli v roce 2004 dalšího územního zisku. Přesto na některých místech Srbové vydrželi. Například tady v gétu v Horním Orachovci. Hlídá je tu rakouský KFOR. Uglavnom, kao što i vidite, da je svaka ulica prazna, nema življa ovde. Ljudi su otišli, ljudi se spremaju, kupuju neku kuću, neki stan u Srbiji. Mi u ovom trenutku i dalje imamo 7.500 porodica koje bez ikakvog uslova čekaju pravo da se vrate. 1.500 ne traži nikakav uslov, samo da se vrati. Ni bezbednost, ni ništa, samo da se vrati. Obezbedite nam to. Obezbedite nam to, dajte nam da to možemo da učinimo. Kako to pravo ima svako oko kugle? Nema naroda koji nema pravo da se vrati. Největší starostí kosovského ministerstva kultury je volba královny krásy. Jedinými investicemi na dnešním Kosovu nejsou průmyslové podniky, ale kupodivu mešity. Katolik! Smutane. O, katolik! Una Teresa. Smutane. Čekaj tu kuću. Čekaj tu. Katolik je. Katolik. Katolik.
Klášter Zočiště. Srbové se složili na jeho obnovu. Kosovská mise OSN ale ustoupila albánským extremistům a nařídila místním Srbům novou střechu kláštera rozebrat. Proč OSN a jednotky KFOR jdou na ruku albánským extremistům? Kosovským Srbům zbývá jen málo chvil k veselí. Jednou z nich je každoroční vinobraní ve Velké Choče. Vinaři sice nesmějí na své vinice dál než nějakých 50 metrů od domu, ale zdejší merlot je znamenitý. Vojáci různých národností je svezou sem ze všech koutů Kosova, Metochie a severního Srbska.